kumanya katora ibintu nkebyo nitwija okubiganira muri iki program nabwo cyo kamuyikirize cyo kubanza yakure buri omwe no rumuna tureba ahari Tayari West Television rizoba muri akasheshe karungi omurikabara nakwakira madam yakuraho umurebe wa Tayari West Television then nitwija kutandikira tutware mpako misho bebare mnonga omtebekanisa wa program abarebi ba Tayari West munyikirize mbakuri siko mwaka nubwo atambwireho emyezi nkesyo kandi ngaruke mbebaze kwekumira Tayari West n'obushaji kibwona ubu muri kutuha kogire nguti muriyo nitwe tutwokwizire kuba nimwe kongana tubasima bwo kugira ngo nimwekumira mutimbagano gwa Tayari kandi buryo omwe yebare ecari gukora okureba ngo yatahwita fari akubaho kwa Tayari mwebare mnonga. Okay, nitwakira Tayari West Television akomugasho gwitugumwe nogo no kurebeka ngo kimwe twaje bitwaganira nimo kugira ngo abanya Uganda ebyo bwegese konko muri akasheshe abwiwa kwa tori dio tori DHO so uburyo by'ubutegeki twenda kumanya Olivice chairperson w'ikibine cha National Unity Platform ahabwa Western kutikirizana na government ejera kubeje amara imyaka 20 ninga NUPK jire very recent of course warebe yine vibe warebe yino muramo wabona kugiza mningi uturo ryo mu opposition even in other political parties nkaba webare mnonga nkaba ntura ryo mu opposition nkaba ni subscribinga nekibina echa Forum for Democratic Change kiri kwebemberwa munywano wanje kandi menta wanje retired Colonel Dr. Kiza Besigye konka kuyizire abanjire ngonkani subscribing akibina abankani nyikiriza ideas zo muntu nanya haro indi kwikanshoberwa munanye nko muntu aha kuba kuyarugire aha baroti yes umutima ati gwasimaje amuri yate biyagambire te nabishoborokerwaje okay umuryo bwe bwire ko natorine wo kwakaruru kanje aha baroti natorana omusigazi His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu abwa National Unity Platform omu oribirabire nagumwe konka byije ati byanje ndekeraje ogwe murundi nkabanyine posters za Kyagulanyi 2 ozine nkai kamwezi mu rukiga yes okay. Emwe nagitamutigwa amashanyarazi guriyo mu compound yitu eyinde nagitarwijirwa garage yawo yeye so zikaziri 2 kindama enkumi 221 UPDF yanja kora yanchinjira namakenke namarayo kwezi nebiro bishatu tukija kuchimanya batanguni bakabaje uniform kachimanya batanguni UPDF ati so nkachimanya bate nabwe kuna amazire omukoza kushohora banda byo mu court martial obwiro bwe bakaba takatireho ngo ba civilians bataba trying mu court zama so bija bamvana no mushango go kuja nkanye ne military atayazi nababuza zihazo na nkanye nakagufire akari kutukora echo mugishamurunja ine bija bajira ngo ngumeni nyija beiro azana bokwe okay bas hati eventually His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu yandonda yantunga na mutebeza story yanje twija twaguma turyo mu NUP twakitambuza nangwa then unfortunately yijo wabire na yebembe birowe yija yatwarwa so bandonda kumu replacing so orweno rwe abiri twija twagumizamo nerizo
na watugambira ngo uri kuza kuzo mu NUP ukabogabirwe uri kuhagira kibine cha Forum for Democratic Change eco tari sure wawe no hagira kibina ninga wabe na chebembera nishonga cyazabere zitumire akubara government eje kazono ogireba na hero no ogireba nishonga zo tarikirize neje government eyabinji bari kugira ngo ebonire kozi nchoro kureba nk'ibiciwe kanshanje na kimwe batira abinji bari 1% of Ugandans, about 7.9 million Ugandans bakatera karuba akaherezoha His Excellency President Museveni. Iwe nishonga za kutanise na enyikiriza y'ekibina nka movement na government. Enyikiriza y'ekibina ekyabandize kujinya haho no kureba ngo tikibina kiri kuteka tekaho kimukorere nyowe omukuza kukirugaho nkaba nindeba rate ya corruption erya higuru then ndeba noku bari kwegabira emirimo ndeba rukushoti ne bagigaba batine shoni ibyo ninteka teke yanje yes tagira shoni kudi ndiyo niza kushobororera nyowe kogire ngo ninye president wihanga mazima mutabani wanje tweyo kubire naye bembera mahi ogwe ninye ko jire ngo ninye kandi no mukazi wanje akabira atari minister General Salim Sare no murumuna na wakabire hatine hari umubyo bwebembezi nangwa nababundi kukurira yane ba Toyota bakabire batine hibari konka iwe nkomuntu ko jire ngo ninye koze ka constitution yo tine hera bazibira yes ninjira ngo nyowe ko jire kora n'ekitongore cya World Vision ekitongore ekyo kikaba kitakayikiriza ngo wazamu otemo munyabuzare wa no tukore omu office nayo kugira ngo omwe akore guru ningo ndija koraha nangwa kutwabandize omwe nangwa kutwabandize twaye tombu yitamanya ni murebane tukoro ngangu starita kazitu ninga bana bitu ningo munyabuzaro ndijo batushobora ngo kori kugira obutacengana na Jime yahiko mukatebeza jori ati no manya ngo manager iriza yanjuma so jore anyigira manager kugira ngo yajumiwe so mwenu kituma obukubaga na mirimo bwija ahubwo kugira ngo harimwe abanyabuzari eco kiba kimwe sorry to say omuzire wawe God forbid na Jackie aba yaferwa nkanye Nazara so Jackie ashabora usangu nanda kuza kuzikanye Nazara Jimariyo nashabangu naza kuzika nyina iyo ndijo ati gundi katugire ngo Jackie nakora guru yo nokora kabari abaguru bashaba ko nibenda kushendekeza staff wabaferirwe nyina abakabari bashabura kuza kuzikanye Nazara so kituma manu kuba tushobororire buzima nakikiriza je namanya ngo wabo ryamurimo otaretaho muhara wawe otaretaho mutabani wawe otaretaho munyabuzare otaretaho okachikwata kurunji assuming re buzimazima kandi World Vision n'ekitongore ekiri nani partisan ekiri kukorera omuntu waburijo niyo mentorship yinatandikirwe ndi kutandika kukora so nacegaje so nagumani ndeba hateji Uganda ya NRM manyogo nakoraha ogo nakoraha boku bari kubugana omu family meeting nojango ijiro ndijo kanjira hori kanjira ndijo rwango kakanya rwangwe kakanya eco kureberaho nkitwe omu National Unity Platform no shanga ebijumo obunde byabutagambaje biri ku rugo wa chief wa Defense Forces mutabana wa mukuru hati tumanya ngo bambe nko muntu nareba competition yeye ni ya president witu hamwe nishe omubwo muntu like
notuma mwenu emotions zitizikakwikiriza ngo ubuzare nakakwate eshagamane yanga so nyondeba ngo bambe President Museveni kogire ngo akataho nko mukoko ari wari kwebembera amahe umunya-Uganda ku ruga nozana no sorry to say umunya-Uganda ku rugo rugorokwe ubundi akabire nakireba mwenu ateka with objectivity atatire mu feelings za emotions z'obuzare ningachi so nyone kwenda kuteka so ecyamunyihireho no kureba ngo nakurura abeye abamushikire abakozireki abantu yaha abaha emirimejo rero mwenu nkatukamushaba Jacqueline Joro tajiragamba nogu kana kembata kacheri kadidi niwe nareba ngo mbwenu okwirira hihi na NRM kuryaba kutariho so nasharaho nti mbwenu Dr. Besigye byatandike ekikeke cya Forum for Democratic Change kandi andiko rugezo rwanje nanye ngombeki ecyakabiri nyowe ubuhereza nakugira ngo nyine imyaka 50 yo bukuru so kiri kumanyisa ngo President Museveni ari kuza kwija kinana na mukaga kabanye n'imyaka 10 kabani ndeba amarwariro tukabana tutunga uniform no manka mwana mute biri ku exciting nibice so ayibyizire kunanchira Dr. Kiza Besigye ari kuza kwija narebo rukushoti ebitwabire tutunga buriya omagezi ganje go buto narebo rukushoti tibyaciye ndeba uniform zitariho ndeba manyango waza kuza university obwe twantu bantushoma ngo government sponsorship so kubagire kujja ngo cost sharing imanya private what ndeba ndabicengaje nija nashoma ndugo mu makagamoro naherwa abanyadini bakabantwire korobwa house garu Masaka so kunashikireyo banyamba abantu mwishomero ishomero ry'abasista ryanshomesa nashoma ndikugira ndi mweno kundamare kushoma hariho murimo konga ko nabire ningumara nticenda na mwenda Museveni ati pu yataho bani akurekorotinga abashomesa kandi yaho NTC kabari buryo mushomesa buzimazima wa business studies shema kwa nishomesa accounts kama sio byote murabihireho mukata entrepreneurship kari ebi murakunde so nareba ngo government nareba ngo amasiko go kwija kutunga omulimo gashubaga abashatadi mwe nareba ngo government eji teri kumanya teri kwenda kumanya yarebeka nketa rimanya wagira ikintu cyamana kasanga umurukigano bagita kasanga nagira kasanga yanja mutima nagira nti yiwe abahinjiro rugezi rwabo kambareki nyewe nanye kantandikoru tandike mpora ahiruri inshanga naho so nakugira nti kurugo mu kutandika nyewe NRM ntahaninzirebera hanga hari from the very first beginning okay ezo nshonga zimwe ziwaheza bundi no basako inezindi eza tumire umutima gwaye hinyanjoka yaye nyaja ngo movement age kanjiro yacurama kunga kandi nani uko munya-Uganda for a bit of time as we went by as we have moved oshemere kubani wohine ibintu byo rebire birungi umubwirobwe ebyabire bitariho ebiri hatiya ebyo rukureba ngo biriho a credit kandi ahereta go ine kugira nko munya-Uganda kugira ngo sounding very very objective and positive kugira ngo iwe nice cyo rareba ngo eji government nubwo tari kwikirizana yo munshonga zitari zimwe kunkana yindi byo kozire byo rasima kozo bwo bwire mu cyaro ko nozo mu byo kwasimba ko ukati nichi what exactly do you like about this government nimba kunda wenchi nshakironda kuko ko ndakibone absolutely ninchi kako ngamwe no kubankomire nakabire kariho mbweno nikagumana karugaho katumantare baje ndiba ndaba bari kumpara haza bokane bantu rabusha konka check through your heart ndiyo ninchironda hati nore ko bari kuza kwija ngo secure your future rero mwe no kubanza ngo protect gains naronda nka gains zo murinye torasi mu businjo buriho burahishe
burinka obusinge ko muri ibi ajiminga hakandi aza turyo mu kisibo utabiha abantu David namayisa mwenukanye imyaka y'inamara nonga shango president Museveni ari president mwenye tenkareba gaho rutaro ni mayisa rutaro rwa yiruka yashereke mbunde nkone bintu kamurebe hati yeho namire orutaro ni element yemwe yo kubura obusinge kunka mwana we Jime kuboyine roni obusinge garangare ni bubura nebyo kurya nibyanga kubotine fizi garanga ni cyanga abazire abina abana batine mirimo bakaza yano kwe za Abu Dhabi za shahayo nanjire kwikayo ngo muramuzi yasurupurura ngo manya ngo wabura so obusinge nembera yo kutahahara mutima debo kwe kamwezo witu erizoba turiyo ntuza kuzika mukomu polisi wa prisons no mwana mweshati aho businge burayiba batiri habiro kurwana nga bisinge musababuzi mweno jango batire abira ino businge embera yo kubura obusinge so nyowe ni nabe mbundu nabagiga batitwa hasi garangare ne torare embuzi turihi kurara nazo ahihango rye kitanda urukumanyo totine fizi yajigwaho najiba so obusinge nyo wabwanje kundi kureba ne buce ogweni Madame Jole Jacqueline Tukamushaba, the Western Region Vice President of the National Unity Platform Party. Now, bwanyuma yo kutugambira yo jane mu opposition umwengasho mu bine bitakwikiriza na government arano kutushobora cywafire na government hejero hati nyenda kumanya turugire mu karuru ejini attempt ya kabiri ya Western Party President, NUP Party President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ejini attempt ya kabiri arabo wa kabiri. Buriya 2021 akajezaho yajezaho konka hati ya abanya-Uganda kubagire garuka mu kutera hati percentage yabira ineburi yashuma. Tugire ngo abanya-Uganda abayebina masiko gishire garacendera iwe performance ya Bobi Wine. Oragire bota turi ha national stakakira hano muri Kigezi kugira ngo turebe yo muri Kigezi imwe mwemerere bata abekibina performance ya Bobi Wine at this level na akarura kuturugiremo oragiye rating abata mudakika nk'ibiri well performance kanje ko mu bicweka bibiri hariho ngambirwe mpulire then hariho n'inabire nindeba ntakagenzire nyowe ntakabuzire hwaho abiri 12 kana tandikire kwepika ndi kureba position no mu new government mu new Uganda aha kuba support eyinasigireho 12 kani mangu cyahwire kani nyeshongora nto wakalire twamumanyire ni Bobi Wine ati namara naburaho mama kuterwa nke mpungu nobwe nkandi yokwe nababire bankomere ne bakimanya nkamba buza ntikonkora kutegeka ihangera shaheji noha nangwa umwe muri bo mokare yanzira ati ataza nangwa ati mukama wawe ni wari kutegeka tobwe turya hayi instructions ze nanye weza ndi kureba nti umwenu umushija karire kunagire kwija banjara ngo mwenu kuba kutwirogeshe ngo bakatwari wewe nkabantu bona tuturu kubareba so cyamanye sangu hine okubaka zambagwize so tinahamya tinikiriza umutima gwanje kugira ngo ajo percentage eyitwine buzima niyo yitu bazima aha kuba ecyabandize kunshokinga nkaza kugenda bihireho interneti nayebuza kabatugizire ngo goma bwabo bwo bururu onyikirize nagomani mbweto bwabo government nimba nindeba ngunyonjire hari ubwo makari bwa government nkigambe nsyo ubwo mabwa uburi kutezo bururu ubwe bwa
ebwobwe banjira mwana bukozesa internet andika mwajihaho obwe UCC kayahandika nguyaza kujihaho bwasa kora buta nagenda weza nyine mwo kutimwimwa nkayise kayeza yajangwa ngobwo matu gukoresa internet kare watubihire notara tubi nyombwe no tinkama ngo nkagenda umutima gumpa yire hati nayebuza ntango umutima gwanje gutati shobu bakutwara nkaba nyine ibarohaza zaba agents abanje hamwe n'aba president wanje Robert Kyagulanyi hati nayebuza haba hatariho ba agency buzima torukurengo ne baba tutomu kishaha bakatukome mikono n'amaguru ngwesho umupira tugutere tuta bakareba ibitu obwe konka nkugaruze nyuma kace tukatwaronka injere turukweta protest vote itwe tukabane tumanya ngo twenda koronda karuraka tukijo mu bwinje tukakatera tukagumaho tuzwire risho tukakarinda bagira ngo he tukatera ka mukungu tukakarwanirira so kunahurire mutabani wo mwebembezi wihanga yagira ati mwamara kutera mbarebe nkomo muzumuka bareta ho buremeza tibashamwe eji go home kana benje hurira bashomesa yishomero no bakiranga uburyo omwe go home bamakobe batusibura hagira bayebuza bajya ngo go home aharanje na mnongo aho ngo go home ate nayebuza ebe biri mwe kigambo go home twagoyinga home mandatore ego hati bari yaba primaries ababo nkabahurana bataka ngutango do yabara yaguruke kerinka abakasi akaguruka mu insati akaguruka kwa tanki kumagamba abiri bakabara kubabwo mugongo kashobu gesherekire buri mugo home kare nagira nto wahiguru tegeke basoko bantwire namanya ngukarara nagenda ndikugira ndhatovu mukama hore cyo kutangaza so nkagenda nyamanige cyo kutangaza cyo wahiguru okay now wabanoreba omurigion yorebembera nka vice president obu shagichi namnonga MPs alengoro ba MPs timu ine mu MP councillors ba district anganze across the twine babiri ntungamo twine babiri bushenyi twina ba kasese barimo ba councillors so the number is very minimal yeah ntwenda kureba no ma parliament age niho ibiragiro birakorerwa ebira twari hango misho aza namnonga mwa mutine yo majority irakari y'abakene kiraga kutahurirwa mbwene hati aharengo rwa parliament what happened enkarukiga ukuyisimbe ngo toreterira karu very unfortunate toreterira karu konka hando muyanga ryona hakaba wenje because naneho mwabire mwine candidates bakabasinga bingi bacendeza mubare agumu hari yabari mu parliament ejeri mune kwendero kwa katano mwamwe ne parliament atarimo ba MPs ni mwereba nkahe na munonga mwaza hari yezo political roles za parliament appropriation legislation representation and oversight mwine bache you have very people to do oversight okwe he government rasindi ko bohereza murereba nkahe okugira ngo muraze kusiya ka convincing government amina aba atezi bakaruru you never know omisha ngo mukarabo bo bari munonga kamaze nkugaruze nyuma yiwagira ngo abinja babire besimbira bitu bakabasinga bakabiba nyondi kweza ndikugamba kurujere ko atubwe nanye ndiyo ni nkugambiro wanje nyo wahinyemerire bakatwiba konkobwe ngeno bakaba twoshireho nabwe batakashikire nta kutwiba hariya hati bakaba twibire bari kutukinga akatambara ahamisho ne senti obwo uri kureba ngo nkarwanisa nakisya ebiri 14 buri zoba nkangira nti we bare Yesu tuwe baro muzire bikira Mariyo wampangana nkakari yerizo manya hakaba hariho offers ze sente bakunda kuzikwaninga kugira ngo rwo mukaruru ngwego mawe
nyo nabagira iki natandika ninkugambira nakujya nkakuriro mu bworo ubona gambire nkamujya nti nyo ubworo nkabumanyira kandi mbwenu tinyine shonga nabwe kashi waba ku chance yo kurugo mu bworo turagitwara yes hariho kurugo mu bworo noma ikirungi niyo mukazi w'empeta legitimately niyo mukazi w'empeta kuturukwane turahira tugira ngo mu magara marungi no mu ndwara umubugiga no mu bworo buri kimwe cyo nikibi kirungi yes so nyine principle yindi kugira nti wabo yine umushija akaba umworo tori kuhunga ngo naho warebo wa neighbor ariyo mugiga tukaba itwe turi kwizera National Unity Platform ninga opposition ne tuba twebembize kukorera abantu so nyo wahindi nishemererwa ishomero rya kacucu ryaba ririmwe bitabo ryaba ririmwe abegesa bari kushashurwa ryo mushara nabana bari kwega bakahika nyensika bakaba bo mugasho ico ni kikora arinye nimba nishemererwa irwariro rya Kamwezi ryaba ririmwe mibazi kugira ngo orarware abariho yirukira kandi agenda yinamasiko go kukiriraho nimba nishemererwa twabane twera abana mu mashomero nkagira nti yamara hariho possibility yo kutunga umurimo aha merit so nyowe ebindimu neby'abantu binji not me nkomuntu ahubwo kugira ngo nanye nkakuriro mu bworo nahirwa nabone Kereziya yankwatiraho yanshomesa nyowe manya kwitabe Kereziya nka education ikinkandage basi so nyowe nkehiga owaruhanga nagira nti kundi rugamo nabo muntu wo mugasho byakorera abantu so tikiri kunyamba kugira ngo hati onchinga kababo mu misho ompe billioni bitu yo wajimpa yo tiziri kunyita mati nkazirebaga so tindi kwenda ngo obwonko bwanje mbutaha byensi mferwiguru kuba narugo mu nsomo niguru naryo nindyetaga so tindi kurebe kiri kutuma wampa yaba ni billioni hato ubu nkatandika kuronde byo kugamba bikambulira abo nabaninjira shi ngurukigani nyenda ngo tugireyo nka district tugire referral hospital hati namara kuzirya nimbagira ngo protect your gains waza kuza waza aho buryo zo kugira hatshobu abo nabaninjira ngo omuri Western Rukigani yo district eyine kilometers inche za korasi manye yitu netandikira hari yakaciro guri kuza Kamwezo witu ekoma hari bukindo bwe netuba twahwayo mu district yona obushi nije nimbagambiraki so nyoni nkunda ekintu cyo kuguma amazima so ezo sente babazi kuhire ebigambo notandika ururimi nirutandika kuhinduka ruterere so nyowe ndiye kache konka ngume ndi kubasa kugamba ebi nakugambira hati na nyensa karembi gambe na bwashesha mbigambe no mu mwirima mbigambe na nazo mu Kereziya mbigambe na nazo mu Katare mbigambe ndi kumanya ngo nibyo nigo mazima twaiza kuchetegereza je kurungi wareba Western region yorebembera enamba terakanyire MPs including councillors terakanyire konka umuru Bugandaho yakanya hati orareba nka hamasiko go kwihindura government mwaba muri just concentrated on a small aspect of the nation akantu kace kihanga ni kumurimo ni humuyinamani haza hati enare muketahiremo yacendezamo njora kimanya kurunje muri Bugandomo ini nko kwekwasa kwasiremo hati erihangane mwija kurihindura ryari mwaba mutakubasa kushanga muyinamani mu region zone mwene ka Western yawe byare toyine MP Western tinyine mu MP nababire besimbire ndicho nani nkugambira kigambo cye sente abamwe nimpulira emitima terabire ngo bakabaha miliyoni 5 emitima yabo teragumire bazireba urufuzo rwabaragara yes obundi omu Western niyo region eyi President Museveni ari kurugamo so obundi penetration ikane basa kuguma yes haro babire barasinge konka haro babire barasingo is it a regional issue where who yo gwaraza mu Rukiga nibagira ngo entanda no jihomuka so ninjira Museveni ahane wayine grips hari kugira ngo mukazi namwihantungamo kandi mukazi ni minister wa education hariho yaba ni muzara weye
Bright Rwamirama ari so harimo factors nyingi nkoko nanakugambira cyo buzari so bakajangwa kana kitu aha na harimo kana kitu konka kandi hariho nitwe bake ababire bagira ngo yitwa batari kana kabo katwerwaneho ubwo nyungwe nunkani impigana bakabari ntatovu itwe site kabagitwimire nangwa ho yimaka bagine nangwa mbarara kabaji itu twasigara nkahi tubantumwe muje twerwaneho so okugira ngo tukatunga ba members abajwekerwa mu parliament bake abamwe umutima gukaba muke kagere mubazike hari cyemitima teru kushana imitima yenshansha so abahurire bitano bayereza bagenda nyine munywano wanje Jordan Rwampara ngo bakaba mugambire bitano yategereza mye kwabire aho akabiri atenagaruka aza mbweno nabandi basheme kwa bagambire bitano bitwa shoni kugaruka konka zisheme kwa zitarashikire no shangu bayo bakwaci bakiriye kifurumba kikure mibara okiza kubariro mukota bangambira bitano shuranga wanje kabampa 5 ubushini yatebezo ngo tuzahika so akuboko reba buri museveni kuyabira tayayoko ngomanya bashatu bagenda kamerebe cye nabo okizoku ngubituka twahwa ngo noku ngo babare hariya hariho umwe wo munywani wanje Ziyada kandi ndo wakanungu nkamureba ari kwiruka rushotine ngo mwirukire we nyuma ntayebuza ibitwabire tugamba ko byashyikire byabati nacitegereza namanyango bamwe bakabatinisa abandi baba hasente ezitwabire tutakareba gaho tine mutima gugumiro bundi noyereza konka nyewe nabwe nkasigaranye namasiko nkamanyango Eastern tujine Central tujine in terms of population nayo kutunga amatarataranga ago mu Western twaba twasire Eastern twaba twasire Central ezo votes zitumara singa so nkantine bwoba now ahituri amasiko ganyo gakirahe ago kuhindura government because nko kunagambira twagendera ha statistics kuruga ibyarangirirwa mbweno kuruga mu electoral commission President Yoweri Kaguta Museveni nibagira ngo egi is one of his massive wins kwihanaija umubyakaru egi ni win ye mpango abanyayuganda muri murengo ya mare myaka 20 konka abanyayuganda bakireba ngo hati nibwo yayongera kunura nico kungunde namba ngo era tunguka I am reporting verbatim from NRM now imwe amasiko ganyo garahe ago kugira ngo murabasa ubundi shayona kuhindura government kandi where is your setback position na reasons na strategies umurataho kugira ngo twaza kore iki government mpaka turigiya government egiyo netekwa kurugaho bata a principles tine kitagera muheru ecyatandikire nikikwa tindi kwenda ngo Museveni ko arafaje ngo ninya namwita batinde tukimanya ngo omuntu wazirwa mu kazi nafuka okay 3 actually omuntu owundi kukundo munseje munonga no mukikuru wanje omukikuru wanje emyaka nibajinganisa na Museveni ahari nakwari kukwato musyo yaguta abatakijuka and I don't think that Museveni is any different so abari mbwena bari kumuhahama naba bamwetorwira bari kumuriraho twina nkabijukuru wasigawaho mukikuru sente ati no shanga bijukuru batsimbere line ati mukaka nyo kantine pocket money hatichi so hariho abari kurira hari President Museveni ahabwa age yeye so ababa mwetorwira bari kumubarira manyahatobu wahaba MP ababesimbera no po miliyoni 5 nitubarita ababo nibo bari kwereka ngo mbweno nibo bari kwenda kureta ho kishani ekiri nko kukitari abantu twire nkababuza ntkonka ne muhamya ngo President Museveni namangu mwankwata ntakatire karuru bakagorwa mwe ebigambo byabora bagira ngo iyo dazes turi gukora niziba bakuru babyinemo mukono hachi nka President nuko bari kugamba nayebuza President Museveni niho tukamusha abajakirini jore wa Kigarabi village nahana ntwara ngo nantaye kubantwire shi kuntara murebire hati no jango no yabiranyesire so hariho abamwetorwira aba bari kwenda kupaintinga ekishani ekindi omubiro byahwire nyuma akayatwere ko mutabani
ari kutwereka ngo wari kwenda kumutwana ngo abantu barabamo next president. So nyowe omukuteka teko kwa nkebyo nangwa Kahindo Tafire atubuza tamashanyarazi kagakiriho imwe standby generator ni mwende yacu. So hine ebintu ebigenzerene bibaho ebiri kwereka ngo nyewe omukuteka teko kwanje ninguma ninjira ngo kwanje kiri kunyereka ngo ninjira bamwetorwire hariwe kishani ekibari kwenda ngo bamwereke aza kitari cyo. Aha kuba president Museveni akijana atugambira ati namaro tinde kugaruka ninjira aba bashwa baguhemba bagwenegeza ngo muzeyi garuka mutubonga nawe tova ku main ababo no bari kwenda kushishira president Museveni aho mwakubeta mwakubahuna bata because barihone bazagumaho ni mwendo bwebembezi twaza gukora cyo bwo turahenda yehunamire itwe reka nambwe no kugira ngo tutwe consolidate injire tukaturinke ntumwa za Yezu eza bireze cinjiri no mu kishenge ahabwa afia hatobu ndinzire mukama wanje ahi arabonekere uramanya hari bito tinkahamanya. Okay, ahari abonekere nitwenda kuvugana tukacume nama tukatereza ihanga. So netumanyangu kandi tukina amasiko nico rukurira tucahamire ninduga yonsigara ningira nti people power. Okay. Abantu baba bakina mani, abantu baba batakatungire services, abantu baba bakiryo mu bworobo nibaza bobonka nibaza kwekoramo umurimo natuza kutunga government ensya ya Uganda eyituri kwenda eyitora yesimere mu kabantu. Omudacike mwe turaruga mwibira turamara stagambira ha byakota kwantu mangu you have an issue yo mune managing wa court kandi kira twikiriza kugamba nshonga ezashikira mu court kuba kukwasire omudacike mwe nimbera ukaraba nimbera cyo yakubira ukaraba mu mbera ki ukuza kusya kuboneka na nata hori ebintu biri bita how are you faring omudacike mwe kandi utugambire urahendera yabwa koko kweza kwakwata akasimu kagambo na president ako vice president and the president should be really in talk muragamba akubuze biri kunuya kugira ngo yaza kuyijashaga mutaka wiro we bari munonga kunatungire esimu yanje president namuterera nagamba nawe yankurisyayo nawe yangambira ngo hina hari embera yeyeti teri kwesimisa kugira ngo yamanyire hawo okwari safe kugira ngo ayijo mu bantu konkariyo aina magara marungi tayine shonga konka kana sasa kureba ngo family yeye bakajisikyaho ebyo then nitwa bandi abo bizerene bakwata. Okay, okunkwata kwanje kukakuri kuti izo bariye biro 14 nkanye no ruchiko a electoral commission mu kasheshe nkaba candidates ba rukiga then ko namara nazo mu Concord hotel kugira ngo ntekanize amabaro hagaba agents banje then twamara tuga dispatching nkabanyene agents abanje naba president wanje. So kutwabire netubitereza omwazyo turukutete akateka mwe nukuza kushohora hajiro mwana foot soldier mwe yanjira nkonka yana areba bamahengure kabanza shohore arebe mbero kweri then ayijangambiri kwajire garuka yagaruka naba police bamwina gun point bataha mu room phosphore abana babafukamisaho batutaho nkanye ne box cyo cyabekire mweze baro hane sente naci batwinyirana bantwara bantwire kabantaka hamanya kwa nkagenda bankomereho akatambara bati umuvisini tokano uhurira nke bizindare motoke zarabaho abari kuranga amashomero bari kugaranga mu Ruganda so cyamanyisa nkani yo muri Buganda. Okay, bantwara bambika bobika ati niko nankubihe ngo toratirwe tindatirwe buzima. Okay, bakane bampo buhunga nebihimba fo cyamashana kibye basibe bona ngwe fo cyamashana na cyakiro konka esuka eyibampire haruha kafariso nesuko bunde suka abo kugira ngo kitete inobo ine kimwe obunde suka niyo yabire koranke kijwaro. So esuka riwe bihandiko ri branded UPDF. Okay, bati nabwe nabantwire nkani mbareba ngo bajwire uniform za UPDF konke mbundu tibinezeza maheza burijwe mbundu nezitwa nezi zaba SFC bari kukira kwa bakwasirebe biri kwiragure biri kutinise biriho obuziga bw'amasasi. So ni mpamya 1 ngo nkabandyo muri Buganda 2 nkabantwirwe UPDF ekibantwarire niwe tinkakimanya
mpaka obo bandesire bari kwijo mutarehe 6 nubwo bakureta bwe nangwa bankoma misho ngana janto bo babantwarahe bankoma misho kuza kunyawa katambara kana hikabiharwe bambuza ngo hano hamanya echo busasi abantwire bakabani bagamba orunyankori nangwa no muryejo drone batireho na gospel nangwa nahoro mutima gwaja gutimwe no hati nkaba mukama nsasire nabacwero mushango hati nkaba gospel nababatireho yenchi buzima bari kumbona bone santine mushango ongako bamazire twaza kwikabe harwe batawakishongoro karungi ngo buwayambukire obuwayambukire najara ntemwene jene prophecy toba hate nata antifarao tachimbasa so briefly nikwe bantwire batecha bene chinsasa no kujangwa abana banje nkabasigaho tu akarura ko nabire maziro bwire ninyetekaniriza bantwara ntakatire then namanya ngo nabantu abo nabaninkwatagana nabo ba agents abo nanagira ngo bije tubugane obutambona ninza kurebeka nko tari serious amasimu tigariho so nkagenda buzima omutima gwanje bwino busasi buhango ogwe ni vice president w'ekibine kya National Unity Platform NUP ahabwa Western Region jeje ituremo mbweno niwe twatwire nawe ekiganiro cyakasheshe kandi nakwe second zishatu sibura bakutureba Tayari West kana nabaturikize aharigani nakatonye zitano banyakigeze FM mu second zishatu siburane shaza tutwara mabari mnonga abarebi ba Tayari ntaka basibwire nimbanza kubebaza mwena abakozi isamara kaganyu mukambanja ni manyangu okumbanja kwanyu yes na rohanga birimu batamara kaganyu gakahiko wa rohanga gahiko mu bantu nibajangwira karya abantu nirgira karya rohanga babasa kundeta kunyeho mu mwanya gwabire gutari kumanyo gunabire na nyenyera arikirire bampsya a polisi bantano mu kihome na manyangu ahina ahika nimbasa kureba abantu banje kandi nimbasa kugamba nabo so nimbasima abakozise amaraka ganyu ni nyongera kusima buryomwo wandwanirire owayambire family yanje omuli buri muringo obunabire ntariho ngaruko mu muringo go mutano nsima abarunji abahire National Unity Platform akaruru kanyu mukemero kutina sirizubwa konka mukagira mutitwe ahari mamvuri turi kurugaho omuringo go mutano ninyenda nsima abanyarukiga ni manyangwa karuru bakakakwatamu nkabantariho hakatariho ba agents but percentage jeje yitwihireyo obwo bwasigireho ni manyangu munye naha mutima ni mwebare mukama banzimurire abampere birungi bihango konka ecyamuheru tutakikiriza kutinisirizibuga burizo beriri kushesha nirirenga so nyowenye namasiko ngo government ensya enunji netuza kujitunga twaguma tukwatanise so tugume no kwatanisa people power our power our power people power nkabantu tugume tukwatanisa netuza kusingura mwebare mnonga webare mnonga Madam Jacqueline Jole Jacqueline tukamushaba kandi vice president w'ekibine kya NUP aba Western netwija kusima buryo mwena wa agenda nitwe twatankira ikiganiro aho twantuganira nshongaze by'ubutegeki na political journey ya Madam Jole Jacqueline tukamushaba kandi egisha turatekwa kuhenda no hakuba hwenje abwo kuba ubwire bwahwayo jenzi wanje wohurikize ibigambo wabihurira kandi wamwetegereza nyine turatekwa kumarira handira kubendeza izoba rurunje na okukuratsa program zitu zona nko kuzumanya nko kuzikwihihana emwandijo kuyo mukashije kwisumu kandi mbendezo runako rubonire abirabira na mukaga byo kwezi ko kwa kabiri 2026 nitwija okugaruka mu studios nsime nywano wanje Job Apuli oyemera kamera nabari mu studios ahabwa okutwereza kire karungi na no kutuproducinga kurungi tukareka ngo twayisya abanya Uganda kiganiro ahabwe rizo n'ubundi bwire mbendeze akire karungi musibe kurungi kandi nyoha no muri kabari ndi Jimmy Emmanuel.
15 n'omusho ezi amiteine kate